A kako ti je ove godine bilo u Ljubljani? Spojila se Cedevita sa Union Olimpija bila, ja mislim. Kako ti je bilo ove godine tamo? Pa bilo mi je super, ok. Lijep grad, bilo je lijepo i meni i familiji i živjeti, biti skoro godinu dana tamo. Dobro, već smo pričali prije, to je neka nova situacija gdje su se spojila dva kluba, pa razumljivo je da je sami organizacijski sve su se ljudi tražili kako šta ukomponirati u sezoni, ali mogu reći da, mislim, neka ocjena sezone, mislim da je sezona bila korektna i više nego korektna. Dobro, izgubili smo taj slovenski kup što je realno, gdje smo realno ostavili neki apostrof da bi trebali to osvojiti. Za prvenstvo, nažalost, nismo uspjeli dovršiti do kraja. Vjerujem da bi se sigurno borili za prvaka Slovenije, a i ostalo je to zadnje kolo ABA lige gdje smo imali mogućnost, nažalost spletom nesretnih okolnosti i nerealno nekih naših loših utakmica, smo jednu poziciju koja je bila dobra za ulazak među top 4 ekipe smo kompromitirali u zadnjoj fazi natjecanja, tako da smo ostala nam je ta zadnja utakmica, imamo šanse realno, odnosno imali smo šanse. Da, ali to je prekinuto. Imali smo šanse koje što se prekinulo, a onda kad se uđe na Final Four onda se realno nikad ne zna. Da, a kako su vas ljudi prihvatili u Ljubljani, je li bilo publike i kakav je općenito odnos Slovenaca prema košarci, prema tim klubovima, Dobro, Olimpija je nešto slično kao i Cibona u Zagrebu, znači to je klub koji jednostavno Ljubljančani vole, generalno vole taj klub i to je klub sa velikom tradicijom i velikom poviješću. Tako da, onako iz nekog mog kuta gledanja, mislim da su nas ljudi stvarno dobro prihvatili. Bilo je i punih dvorana, bilo je i malo manje punih dvorana, koji svugdje na ovim prostorima, možda izuzev, ne znam, Partizana i Zvezde i Pionira, gdje nije bitno protivnik, ljudi dolaze na utakmicu jer dolaze podržati svoju ekipu. Osjetilo se u Ljubljani da je zapravo atraktivnost protivnika na neki način uvjetuje koliko će ljudi biti na tribinama, što je u neku ruku i razumljivo. A jesu te prepoznavali ljudi ovako po gradu, recimo? Jeste popularni koji igrači tamo po gradu? Pa ja slabo inače ovak zvunim neko da ja sam... A ti si po kvartu tamo? Da, ja sam više onak doma, mislim dobro, žena i mali su bili sa mnom kad mi sin još mali, pa smo onda stalno oko njega s njim i to, tako da nemam baš nekog puno slobodnog vremena van nekih treninga, ali družio sam se više ovak sa suigračima, tipa ne znam, Edo Murić koji isto ima sina malo mlađeg od mog, pa smo onda ovako neko familijarno se družili. A niste baš po gradu, pa to možda da si mlađi onda. Da, sam mlađi možda da. To bolje iskoristio. Da. A ovak slabo.